nu ką dovanų parsivežė? Daug ko parsivežė. Turėjome ilgiausią mano gyvenimo greičio ruožą ir tas jaučiasi. Iš tiesų greičio ruožas buvo reikalaujantis maksimalios koncentracijos ir beveik 8 valandas mums reikėjo visą laiką važiuoti labai greitai. Ну, как мы говорили сейчас с Беносом, когда все складывается, так ерунда, какой он длинный, какой он сложный. Все было просто. А если не складывается со старта, так, наверное, тогда он будет очень тяжелый. Одно можно сказать, что не всем он, ну, как организаторы писали в превью по этому допу, что для многих он будет решающим. Вот. Поэтому интересно будет посмотреть протоколы. У нас так как-то все сложилось, поэтому как бы он не показался таким уж сложным. Automobilio bagažo skyrius po greičio ruožo. Čia yra dulkės susikaupę. Ir čia. Truputį apdulkėjo automobilis. Tikrai labai daug nukentėjo pakaba. Beveik visos šakės yra šiek tiek sulinkę. Matosi sugadintų amortizatorių. Neveikia vairo stiprintuvas. Žodžiu, automobilis vidiniai tikrai yra gan stipriai sužalotas.